Sebab tu miu kerja ayu bajambai yang tengah membungong duruh bungong nyambang kilat. Bajet sifat tu 20 juta. Tali pinggang dari kulit rusa 15 juta. Urineng lagi yang cip. Tas tejek yum 10 juta. Silap cingklat 25 juta. Silap cingklat ibu-ibu tas tejek. Atai urineng kan sabo lagi cip bangka kaya lako ka kena kacamata. Yang ban lako kan apeng. Ya ka silap kamu cingklat panagai tinggai waduh pulai. Bu kampung ide waduh nalan. Waduh payah bili. Poh limang ka su lang teh. Hanya bae bengeh ni urung payah bili kan keron lo pegah. Entru bae entru ka sentemen ngelung bae. Kemenan penampilan urinang dayo. Bangka kaya lintu ka laju kacamata pi kacamata hitam lagi kacamata awak mulah. Oh kasihan lintu tengok buka kena kacamata. Hanaga terang nama tali. Oh ban kasihan lintu tilau-tilau cengkler kaje ke kaya magun. Tas-tas tejek nyan kaje tempat pasok terasi. Kapun dale. Maka lupa-lupa dah. Oh kakaya lah kau itu stabil mentang. Bel lagi si puntung menempuh jaro. Salah dah gelap padahlah. Tak kemana-mana. Sira urang kaya. Sawit na 20 hektar. Belak nuhun na 200 hektar. Bot na 20 boh. Sabah-sabah botnya 50 orang kerja. Motor ke, coba motor geleng, coba motor mu, dumpu motor nak bagai. Stabil gaya motor 5 miliar yum. Bedah boh Singapura kau bedah. Sebayang tahajud, poh 8 jauh kantu, sebayang duha, liang kekalian tersuran yang boleh teken. Poh di tengah sa kumpulkan bu karyawan mendung sembahyang berjamaah. Kaya tapi ibadat kepada Allah lagi biar stabil. Nyokan urang ledonya tu. Ka jelas? Yang bunuh yang mekat udang bro, nyan ledo. Nyan ada Cina kasihin tu. Cina kasihin. Hidupnya mudeng paneng kira cinuraka subah. Mangka le urang tengok Aceh lagi yang. Ya, tapi ke urang kasihin hana thek untung long. Yang lebih lam anu lam hai tapi ken re. Ya yang kata udara sini bagian EU. Ya wan Aceh ka pegah balik Aceh EU ating blang. Laga apa ni? Kali-kali Aceh ba pegah pada hai tinggai. Ana muda tupat bi ba cerapai buat bang ide. Dia lu cuang tinggai. Pegah habal kali Aceh bahasa Aceh hanjele. Nyan wa inang. Dari bandar Piasan ni lung kalau ni lung tinggal to kampus Muhammadiyah. Dah to kampus lebih Mekah. Kalau baik berabatan. Kak. Jadi urang kasihan bunuh yang hana merupakan ibadatnya urang ledo. Urang kaya yang ganyan ke motor mewah. Perumoh dari pegat siroro perumoh na ni 12 pegat dak dia je pegat klub bola sabo. Nyan kale donya tunggu. Urang Islamnya berkaya-kaya tunggu. Berkaya. Drone yang nebut put don hana le nebut. Mita usaha berkaya. Tapi ni bantu tunggu. Baik ron pi semalo catok cabuyau ke ron memendung. Jadi kalau yang menan urang tengok Aceh yang kerja karu sabe. Catok cabuyau ke ro saja anu buah hana. Baju angin ni ji. Tak pegah. Kemang tak perlu tahu dak baju angin ni baju. Kak. Yang kedua wahai murid-murid lun, apabila takalan manusia berlomba-lomba membersihkan luar. Gata hai murilun tak balik arah tak pergelih dalam. Hadirin yang dirahmati Allah, inna nabi ilmi Allah kepada kita nyo
Mio jamun, mio hidung kita yo pesek hana cara ke mencung. Kaki kita muka lagi ulai motor poso je. Mio muka kita yo mekertua kenang penyakit cacar lagi kulit panas sampai mati lagi nyai kita yo. Ini ni bi ilmu Allah teknologi canggih. Manusia cangklak. Operasi plastik. Nyambe le balong pu plastik ada beli pu hanam pom long yang. Nyo ilong pikaro long pegah hanam pom. Ilong hanam pom ji. Nyo karo ke urang dua buso seloi budak yang dengan kloy pegah buta tanti. Operasi nu. Jadi hidung itu yang nak mencong ino je pu mencong. Igo trek mendum. Ataupun igo maju mendum kan? Minyak jamun kat kelakayan ni itu. Ino ibu sare igo. Malah yang hitam jadi ibu putih ino. Lagi Michael Jackson. Ya, ibu putih. Itu yang baru putih sama nong ia ngumi zoom. Hebat teknologi ini. Apabila takaran manusianya berlomba-lomba membersihkan luar, hai murilun kata tak boleh dalam. Cuman gelih luarnya kan kodrat kita nyon, lebih-lebih perumah kita nyon. Kan ada ni dia bahkan duri baru kawin. Mio jenis mana? Tapi mio lang kota-kota besar, nyan na cara urum kawin, nyan jaba bapu dah keunnya. Kan banyak beglih roy lah ya. Mio tarah motor dos mir. Ba salon, jaba salon lah. Nyan dua jam habis. Bohnya eyeshadow hana ada buat eye hidung. Oh tahu bang muka kalau lagi urus raja nimo. Nana urus raja nimo ke berah le rudah le hujan kan? Kuning na bacut, merah na bacut. Mio roh malam Jumaat mepru-pru je ni iplung ni ni burung tujuh. Ja ba pesta. Baru kawin. Begleh luar belagak. Hai minta je memang mentang muda tak tahu rinang yang paling senang kan dah pegah muda tak ron. Oh men awet tak ron yang senang kali lu. Hai mi wan teh make up mian orang color muka memang hayu ada dia. Oh dah jatuh tak kulit aku lagi aku buka kelawah sit. Lagi aku buka kelawah dari kulit aku kait ron. Yang kalau ciri, ya nak boleh urusan dia. Le Ibrahim bin Adham nu pegahai murilun. Apabila takalan manusia yang berlomba-lomba peglih luar, gata tak peglih dah. Peglih dalam tu. Kau nak dalam luar. Yang ben faham lain. Peglih dalam sino tak peglih Lalu murung semangatan. Pernah lu baca khutbah tiga, liang kita nak jurung dengan kibancara. Yang fikir kibancara tak peglih dalam. Aku fikir yang peglih hati dengan daya aja tajik sabun. Yang bagah peglih angku mah. Nyanyi nama sabun hoplo yang 2 kilo ke jadi game tu. Peglih dalamnya tak peglih hati, ngampun tak peglih hati. Pelajari, amalkan ilmu tasawuf. Tapi bukan tauhid. Yang mana kai pegah menumpa ngan Jibril tu, ngan Malik Mawon kepreh menumpa. Pegah long menumpa ngan Nabi. Nabi ta menumpa. Kata mong lang WC ngaki unun, kata ubit lang masjid ngaki unun, kata mong lang WC ngaki unun dekat ngaki ulun dah mang wise pegah roi merumpak dengan Nabi. Maka hai dalil. Ngapu tasawuf. Maka zikir. Betul-betul yang dah zikir. Urinang ja, masa ja urinang bah hukum je ja. Kita urinang berjauh helikopter. Ladang urinang kanyan lu Banda Aceh. Yang kita yang kedua urinang lah ke. Hilong nak padu boh ni mah je lu pegah majlis zikir tu. Long kala ni zinangnya ho yang na zikir na haji.
Ka dihujan bola voli. Dikir bukan minta takarnya. Muzikir beroh-roh. Musuh meratib. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kau meratib. Gepegah kazuk putra azuk. Hailong kazuk putra azuk. 5 tambah 5, 55 enggak pegah kiban juga. Jadikan le hana mutasyidid la ilaha illallah po illallah. Ante ta cok ijazah tarikat syatariah babu kita. La ilaha illallah. Beroh-rohun. Yang bak takara di kita yang benar 5,000 ega meratib la ilaha illallah 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 la ilaha nah la domo oh kayu dayo panai alu sunnah pe model-modelnya pemalai alu sunnah panai tarikat panai sufi-sufi melagi yang urang tepot beroh hendak meratib be dia marah-marah mudahlah malam Jumaat mentong. Mudahlah bagi kitab mudahlah baik bang meratib mudahlah ni mandum mudahlah ilong hanalung je ilong lang masalah ilong dum horo sirul mutadina long tasafi dum horo itu ucu Inggris dum hoi tama yak yok nyo yang kon ilong hana kon bagian yang pegah manu cerit melisan hana lada urang dia kemenan ada fanatik ke gure tang-tang yang gure dia pegah betul mendum. Pandai lah menanya yang salah ada gure salah. Cuman cara hendak ikut cara tetegurnya benar adam. Hanji ideo yang gure dia pegah memendung betul. Cak bab bintih labang bab papeun kiban yang gure lun keun hanji mentukar. Meu mentukar lagi gure lun keun motor tengah pelung wajib kita. Pandai menang. Hana menang. Ada gurau katanya pun manusia boleh jadi salah, boleh jadi benar. Yang betul tetap betul, yang salah tetap salah. Cuma katanya benar adab cara ngurau. Menyonyan manusia beta pegah melisan. Kata tawi panenanya mu baik yang kok melisan kata. Hati bang kau pegah melisan telung cau mu baik hai mako melisan kata jelaganyan. Hei ban. Wanati buta. Yan alumni dayah dia baik menanya apa? Jadi dia nah hal-hal tertentu lagi hanjur mengenai saya daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah Allah Syairah Ahmadul dia nyoca bab bintih labang bab papeun kiban yang gurau keun hanjur mutu muya mutuka lagi gurau keun motor tengah hiplung payah kita likut di hilang dayah duda je kau habis pedu hinan takat muka mengusaha lang kuduk kabar dalam yuk prip tu ni. Bentri kat demam kat tipek koyok bak dadak yang ni kan. Yang menan lagi sejarah waktu zaman Jepang le tunggu yang sakit yang mengurangsang tunggu si Abdul Jalil nyan yang mengurangsang yang sakit. Iguru wai tunggu Abdul Jalil Cap liang nekalut Samalangan Mesir Raya. Ber i Samalangan tu. Ber bang Kobi yang kontrol ku cap liang kalut almarhum Abu Sulimum, ayah daripada Abu Lutfi. Dan bikin le tak jasa kita dayah nyo kenang ronyo hai. Me hana kita nyo hana je kebut. Uronyo hana me yu danyo. I pegah kita yang menan-menan. Yang hana urang dayah semua perangnya mun. Kecuali perang baja kuting yang mendui teh urang. Pulangnya ke hana yum kita dayah. Tinggal ni yang minta sumbangan kai kepala putra yang sinoi birunnya.
Sang Jenderal bintang pegedron. Nah mana yang? Mana ini mana itu? Mula ngelong madu tu. Sakit hati aku. Anak itu pun yang penikah dulu makcik je mun tungku urang Dayak. Mana jiji hana jelah hapan. Kalau mabeh pangkai kecok le urang Dayak hai. Pajana di saya baru sahaban ilong ada lembui mesti raya wai minta sumangan terus indah puri jak. Ya nak puri. Ya taruh mo tetapi salam assalamualaikum hana urang nang kui rumah. Nah yang lagi yang ada minta tapi nah yang tajak pernah assalamualaikum kung iki. Nyampi long bergelong dah. Memang long sabar kamu pun. Tapi mana yo nyampe ni sabar long. Baik sampai na Wahabi ya ceh di birun pe halong-olong yang aku dah ba. Baik long bandar ceh bilong kawai sino jini bilong kawai tan muda. Ilong nyan hana sabanu. Hana sabanan musuh. Puyang je. Sakit hati aku baik berkafe mak Nabi dengan yang Nabi. Nyo ke belagi nyo yang paling mengih. Ibu kafe long ada masalah. Ibu gahlong ke mah kubuh ada masalah. Yang baik subah makah betul. Nyo mak Nabi ya Nabi kafe ya sonuraka. Ibir lidah hana mutua. Melidah saya pi hadi je kunyan. Nari dalam pujam. Kahana saya yang pegah Nabi kafe. Panan dengan saya pegah Nabi ya Nabi kafe. Yang kah saya Wahabiyan yang nak ya. Yang katanda BL motor tinggal katanda laju. Pokoknya orang jenis kedina persoalan yang mengganggu akidah, mengganggu agama, mengganggu negara Republik Indonesia, baik pasang koyok batalak. Kita yang Aceh pun semangat. Kuta dalam keba wajah kebaga. Kuta dalam keba pintu dalam tanah. Muyong di bedah Belanda ke ngambu soal takai baju mo. Ino kale Belanda. Kuta dalam keba wajah keba. Kuta dalam keba pintu dalam tanah. Muyong di bedah Wahabi ke ngambu soal takai baju mo. Siap. Ya. Bentuk lagi orang gulam kaya raya. Batin tara 1 2 3 sare boy adu bahu. Dongku imu mereka kecil lagi ke. Ya lah rakyat carang-carang tahan makan nakal baju hokai. Isa ilong balik operasi usus buntu. Ilong balik operasi hernia. Sabar kata. Gelebu yang mesak tu lang tanah dongku imu mang kecil. Nyampe sampai di Ngailong terus ke Bandar Aceh. Tak. Merena tasawuf kembali. Begelai hati dengan tamerno tasawuf. Tak amalkan ilmu tasawuf. Berarti bro. La ilaha illallah. Bumetin thao. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedia si mano ite. Ketungku. Nemita ite belati kenang tang nya nabi. Ni lagi yang cara meratib. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mata-mata lagi mi utiko. Nyan lang kupi be sakan bu, siran bu. Kani murato. Gahalong ahli sufi. Apa cakap? Jauh tarikat, jauh babu kuta. Tarikat Syatariah yang betul le tengku abi, tengku iribe.
ke Abu Kuta. Nyan tarikat yang dicok ijazah di Mekah. Ba Said Ahmad bin Abu Bakar Syata. Sebab ko abi duduk ni Abu Mekah merempak dengan pengarang kitab yang anah tu. Kuirbe. Ayah tuan Nabun tu. Kakak tak urang Aceh Jamun Mekah ya beut. Antai gua engkau gepo kan buku engkau lagi menatang lebenyo. Mudah kamu pemcat ahli hadis. Mana ahli hadis? Ahli hadah raya hadah hubud. Tira kaja kata huntuk, antai kata iya mani tu biar po ahli hadis. Cirer ke binatangnya. Murate buro. Urinang mi najak bak zikir lagi likut. Antai sebayang berjamaah urinang ke likut. Kita nak salah cara nunggu. Karena ganyan menteri, karena ganyan bupati, antai sebayang orang raya ka peduk raka. Urinang peduk raka. Urinang ada berangkaban hebat, likut. Di belakang. Apa ke kena? Oh saya bupati kan tu lama siji ron likut. Oh long presiden urusan negara, urusan semayang, pak likut. Awas, anak-anak ke belakang, orang cak ke depan. Ya cok tarikan tu. Syatariah ba Abu Kuta Kerung. Naqsyabandiyah ya cok ba Abu Mudi. Cok tarikan kita yang kedua-dua yang kaji amai tarikan bulan puasa mihana suluk ka kalun. Baik pemuda ni cucok terontok. Di kita yang pilih mana ni jaga apa malih gerah kita yang lima dia cucok ani kita yang berma derah Bele menan anjir. Ya jo mak yang tat mak ba abu warungan yang tat mudi yang tat Kuta Kerung tamang kalun. Meratib betul. Yang baru yo hanam dah tu puat tarikan lah yo. Hanam dah tu bubu api. Ani maya jiret kajir ke ahli silsilah. Karo lang tarikat podai jikai. Hana le ada ina urung gara-gara hana butoy ate irung-urung Acehnya urung akhlak tu. Ni pegah le butumin balu. Nya ilong kan muka-muka habatungku. Ladu mawa ya muka-muka habatungku. Toy ngadungku je tera kampanye toy. Karap pilkada, karapnyo kan kata ndungku. 15 goi balik-balik zero abu. Itu yang gure tu, pai hatrai le. Katuk petinggi, mayang-mayang tan, imbat riang mayang. Aku mana urang dayong. Miuka curit, berliak udun. Ka support berleun, berliak kesua. Kata pemilu, kang abu. Abunya abu je. Kayak abu dayong pi ketem hai dah fikir yang pi dah pi. Mai dayong handa hak pegah ka abu. Hanya dah pegah di mereka tu. Hanya keun ka abu. Tapi yang ka abu meu lagi ada taklong pandai abu. Abu-abu warna jelas. Abu-abu warna jelas. Nya cok tarikat tu. Nya butuh yang kita berzikir. Perkara orang yang bergabung dalam Tastafi, Sirul Muqtadin, Putra Alam. Perlu boh nak kelompok zikir, jamaah zikir tu. Sulawut Asyifa, Putra Alam. Yang baik mana yang baik pakai sabi-sabi kelompok jamaah. Nya jamaah zikir nya napah dengan zikir je. Nya hai dah fikir bi dia tungku-tungku. Nya tungku-tungku baik sampai tungku dayah bi mencocok kata. Yang baik. Yang termasuk gara-gara hana gleh Kepegah le orang tuha ticai wai ku kelulu lalu kita mai. Meu hana tro nak suwa dak tungku bi bengeh.
Nyah jadi berapa-apa bocor ruk dia. Nyah rahsia ke tengok tunggu kan berapa-apa. Anjir tak kun adanya ni ke. Kapi ka keroh long begah. Cica iwai di ku lulu lalu piet ha. Kami. Meo hana tro nak su ada tunggu bi bengeh. Meo tunggu bengeh meo kan tunggu pun dah. Nyan gara-gara hana butuh ya. Kenapa kan? Karena ukuran manusianya hati. Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Allah Ta'ala hanan kalian ke rupa kenayo, hanan kalian kepada keturunan kita. Walakin Allah Ta'ala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanan kalian kepada amal dan hati. Nyo le kemah nu. Ilo long tumpu orang jini mio le cucu-cucu ulama tu. Habib bina sini. Yang saya ni terjalung ni dari mayak jamun sama langang ngelung. Cucu ulama le kemah. Yang terjalung. Kita yang mana tu? Zuriyat Rasulullahnya ada berangkaban cucu Rasulullah. Darah Rasulullah na lam tubuh hurunyan. Oh dekedi bro akai hana je tapu tai ingat laju Quran bro. Dah beut hangit dah tipak buduk tu. Baik ni hina zuriat Rasulullah. Baik. Cucu ulama yang naik ini yang baik putih mamung. Hilang Abu Ci guna urang ya alhat bukan ji baku buku kuramat ikah pura kuramat tu. Hilang nak payah beut itron ni me. Kira dia nak payah hatran, mi lain menu payah hatran. Dah begah karena agaknya Abu Ci ketungku nak beut le itron punggung. Mong hana mampu. Dune tu lama ke tengok tu mong pu cap dan. Nyan nak menyum ke cecak tungku. Bumbu pom macam ikan cecak tunggu si maka tujuh pegah kayang. Ayo tahu hana berle cecak tunggu tu. Oh hana cium jara anu gurai hana cium jara lagi tak cium tunggu. Bunuhkan nanti Wahabi yang kadirnya. Dan beut cecak ulama beut. Beut. Haji ni yang sama langa sabo. Ada masa kerajaan zaman sabo. Ampun ci ulai balang sino kata kirim sama langa. Yo ka? Sabo. Sama ci olah sama langang ini tentu. Santu perangui saban gitu. Walaupun baje beda-beda su beru sama. Sama langa ini daerah gudang ulama. Berbeda dengan kau. Bayi udah imum siap baju itu. Wah, Allahu Akbar. Baca doa baca ayat upah ngom tak malun. Dah? Yang nekala oleh Allah kepada hati dan amal. Nak lalu urung pengah. Boh kupu tu mana pakai jilbab. Mi hati hanaga hanji kubu cit. Boh kupu mana te gotak. Mi ka pelumah ora bagok hanji kubu cit. Nyawa liberal. Yang penting hatinya apa? Iban pa hati ke. Perangui ke bro. Ya orang yang perangui bro hati pa. Hai na chi lagi nyan, kah? Na chi orang ada tu saleh. Ante jam tiku menobom sabah. Lumia kan biliang peng. Basi je dono. Biliang peng kena kerja. Tapi kayak ini orang merata subhanallah tapi kayak rupanya akan dengan ingat pengen buat saja kali gitu kali atas ini kali kirim gunya lama bertambah
Nah, 10 lero ni buah mah 10 lero kalau tutur. Kak. Yang kedua, apabila takalan manusia berlomba-lomba membangun mahligai, gata hai murid lonta pegat kubu. Rumah yang mewah. Rumah mio tipe le namu ubu hampai. Hana pai mana pi. Pula mi dia insya-Allah memang ada lain katil ada mil kaya ni. Tipe le nam horai ni boleh nafah. Ubud rumah tipe le nam. Tapi mi tipe 66 lagi lemboi kaca ramine di birian jamun kapas. Hai tipe 66 hanubul lah. Ino han saya menunggu rumah gedanya benar tipe hertoh 26. Hana tapi leung kama. Lam rumah benar taman, benar kolam renang, benar utian yo benar utian. Pegang rumah lang utian mentang itu babine hi tengah-tengah kan utian. Ke pegang rumah hai orang subhanallah, Tuhan ada rencana wa akhirat. Sampai tidak naik pikir sih itu. Anak kedua sakan. Yang ini merempak lintu Kalimantan kai rayung gede. Yang agak merempak ya tuan Toki raya. Ani ini apa? Hana tho jet ke manager kaji ke manager tinggal 2 hari rumah. Pung 60 tahun Castro. Oh tak pajak hubu tak cok bulang pingan dia tak am kena kan kena uliker. Cok lang pingan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqna wa qina adzaban. Cok. Ha ni. Mana cok ni ke? Ha bawah cok. Oh leh rumah raya, ubi raya rumah. Tai pegah anjir hati sepiring baik. Gimana? Bayar orang ni atuh pantu triang. Ka kerja ulim minta motor pickup ya belah pantu triang ulim lah. Siapa hanya le? Getanya lebih-lebih kita tunggu bersederhana mentang. Getanya pungo dia lu pungo kita orang danyan. Rumah kan keramik granit. Liang kapas tong hambal. Pas hambal. Bah menyang bah kupu keramik kita pun pasang di black dapat 2 hambal you kan selesai. Nyaw kan? Termasuk dia si pungoh na tholante du meo. Nyaw bet salah bikin tu. Nyam pun pegah heron tu rumah tunggu raya that tunggu pun le raya jamai le that. Jangan jamai tro tu. Mesti lagi bom kuta kan saja tro jamai. Mampat ada boleh. Kata urang dia kan ya tunggu dum. Ya tunggu. Ya babu dia kagak ada hang anam ho nyam yo tenjak mentenggal. Lalu urang kagak ada hang gitu. Anam pikiran upi. 3 gaji kagak lumo ngau urang. Ilumo ji bai le kada anu ilua wu. Nyai pak nuru. Giban jalan ni bi tamang itu hana pos 10 malam kalau po ni mungro dengan kal heboh negara tu dah jalan dengan. Tuman kan galu mo ngau urang. Galu mo ngau urang. Nyambai na yo. Ya? Boleh si rumah rayu, tunggu tapi berayu than. Tetu jamnya dapat 2 so yang teruk kan? Gepiuh baru rumah habu. Yang baik pegah mi rumah long ubun tu kek tak ile me hana urusan yan. Ka. Yang baik halang pom. Baik halang pom. Mai ron 3 than pegahnya ni ron pu. Hana peng apa rumah? Yang pertama memang hana peng. Memang hana peng. Ilo rumah mentang rumah jamun lu. Rumah Aceh. Ilo Aceh asli. Awaknya Aceh lelap dum.
Nah ni panglima agam hanya bahasa Aceh. Cikon Aceh lelap. Kadu ke panglima agam jamun ane kan je ke bahasa Aceh. Jamun tegok menuduh bahasa Indonesia. Pergi. Ini ane ro hanya bahasa Aceh. Apa tak pergi duk tak habis. Yo le kemah. Nah lung kalan kero lung. Anak petinggi. Tak bahasa Indonesia. Ke sini ladum, ke sana ladum. Kena ladum, kena ladum. Ya? Bulu tidak enak aku lihat. Ha? Boleh hai tahu. Ilung hana raya rumah tu. Rumah Aceh. Sabah long bloi kuyen padang diji. Sabah ilam pisang ikut daya bulan pisang rok-rok aja. Baiti jannati. Rumahku syurgaku. Bersederhana. Apabila takalan manusianya berlomba-lomba membangun mahligai, hai murilun kata ta bangunku kubu. Berai-rai than te chong ko lemi apa ya pude huna tapi ceroi. Iya dia engkau pa engkau tuna kai pajoh lemi apa ya pude huna. Hai ler toh leploh na mukuran. Kau be lapangan belang padang. Ubay lapangan bola, lehen aleh humong. Ini putra, engkau tebor na jamai kai pajoh lemi, payah pudih Honda. Oh kerja mawat di kampung di kega, kasalah tamang kamai aja yan. Dum nan lu. Yang perle begah bersederhana. Yang keput, apabila takalan manusianya berlomba-lomba, pegah haba yang sulit. Gatah yang mudah pegah yang betul. Nyo ke urung peliti. Urung peliti nyo berat-berat hal apa pegah. Yang tanggung mendeng. Yang kira-kira han sanggup dah pegah. Nyo menang kamu jalan ngan meh pegah. Oh. Ipikir ke apa ke mungkin bupuk boh sampai belah meh dia tajak bini jangan tak tok-tok je pegah hata yang hana. Ni pilih long, nyo menang long ira han tepu api. Yo pegah lapangan terbang sino. Ya? Pan pegah lapangan terbang itu fah. Mana saya turun kapai kanan. Pegah nyo menang long nabi Allah tak perjuangkan kero anu. Baik pegah yang bab. Pegah ube bubuk lah ke ube bab. Wadah lun kena pegah Taliban. Duk ulama-ulama bak selat Malaka di luk semua ni. Yang puak kau dia Honda. Ni dengar lah kalau habis. Nyok kalau kau orang dengar ayat Quran, fawailul lil musallin. Celaka orang sembahyang. Mana ada sembahyang? Illa ladzi hana dengar. Kak. Getanya pegah yang betul ini. Pegah yang betul. Baik dah janji mulu. Kalau pun orang pilih memakai handphone. Mati handphone bayar awak tengok malam bayar habis ia ke pemilih. Pegah lagi enam. Yang kelima apabila takalan manusianya berlomba-lomba padu buat macam apa? Pegah haba yang sulit kata tak pegah haba yang betul. Yang kelima. Pegak mahligai kali. Udah lo, ni long pikat dua le ni. Ni na yo memori na pa le. Yang kelima ini. Dua lo. Ni puma. Yo kalau lagi orang tayang doa jerukun sembahyang, pas tahu ya jeruk pertama ni dua beri lihat degeri, berpatial. Rukuk limang dalam sembahyang, pas menan. Pegelih luar, pegelih dalam. Tuntut dunia, tuntut akhirat. Pegah haba yang sulit, dia pegah yang betul. Apabila takalan manusia berlomba-lomba memeriksa kesalahan orang lain, gata hai murid lun tabalik arah. Tak periksa kesalahan roh ke roh. Nekul lihat Sayyidina Ali, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bahasa urang akademisi introspeksi.
Beta pegadot semang lagi tabiat banyak culat. Nang pom dek banyak culat kau behih kau awaknya. Hai kakak tiga-tiga kerja kena. Kau pala sianya hai lut dengan jaga. Banyak heboh kurung lu nyeberang lu kena macam-macam. Tiuri nang bisa apa-apa lenyam aku ka. Hai lagi murukon jamun na jukan ibang subuh baru lu. Tinggal le murukon kan juhan ali sembayang sebab kabeh gebagi iya buno tujuh kulah. Sembayang subuh kabeh na le. Kenang murukon jamun. Di kamar murid mubadah dile pulang ke gura bayar syekhuna. Murid yang pulang gura terima. Munan yang kenang dalam agama haju. Bayang subah bacaan yang jaga andri pikir le urang hai iban bayang tu hai ron baca kunul. Rupanya kan tu bayang tu bo. Iu lewa pelen lang Tuhan sunan kunul. Kan yang tu bayang tu bo ke dalam. Apabila takalan manusianya berlomba-lomba memeriksa kesalahan orang lain, gata hai murilun tak pariksa kesalahan roh. Baik tak pegat roh tabiat payah culut. Sangan umi ini hai duri payah culut. Kita yang memang peluk tu. Payah culut yo iloh tak kau. Ada roh yang kelutu. Jadi du ini yo. Tungku yo hendak betul. Ini lain. Baru aku pegat dayah kalau beli motor kelakar. Yang selama perboh tingkat jalak kena fee dengan 15%. Yang mau kedua. Yang urangnya biasa. Urang saya berhubung. BRG bergen. Kedua bagi dia kopi ke hana urusan lain. Kuci. Hana butoi. Pokoknya sagak salah mendum. Ke lehat urang ja yak kunjung badayahnya. Ke natung adum. Saja kedungku. Ka Gaya jo anu silau. Gejak lapan. Baru mau tunggu gebak bereh baru 2 hari. 2 hari gebak bereh si minggu. Tiura sabah gelah bekah bercucuk. Nyan pu bantu tunggu boy lah yang tunggu. Yang kena urang yang di urang yang kueh kira aju. Aneh nak berdua. Cukup jangan. Yang sedekah lah hijau. Yang kes sabah saga. Jalan ke yang ke kedai pergi ke kanyan. Yang kedai tunggu bela ke. Ilung nak no. Bulu. Nanti lekai legok payah pada cok. Nanti jauh legok kena kedai ni cok trip hat. Kajak ju kedai. Yang ke bula je. Berbelan lo. Mang kali mang minai dang urung kedai. Kahai kena titi zalika lakai mukawin yusuhan trip rumah. Gelebok kajak je lain. Keh belo. Hantai tabah benang puak boh. Nyo sedekah kan yatim. Ya, rano, nyo sedekah kita yo rano. Baik ni orang yatim biar dak dayo. Kata dayah biar dak dayo. Jak Melaya semengun. Kana balai sini, antai wa yo Melaya bayu. Balai hanam sabo. Ikanya pun ke motor super John. Ai kita kijang heboh pintu. Belah ni nak pintu belahui. Yo kan tu malu kan nak yang tunggu lagi kan. Nah kan hana. Tapi baik sama, baik dia nama keluar ni kira ulu memendung kan. Nah yang ini. Jadi nak lang empung lagi kan. Hai gu tunggu. Bola masuk urang tamang kenan. Hai kita dayah panen yang kaberehan dia tahun. Ya lah dom ci jajak krong mentemu per. Panen namu, ni nak luar payang sabah lagi luar isok le Arafi jamun. Semua ni bebo laju. Ura liho kana min.
Malam ke ayah ni le asal ke mana mi berbun ni. Rezeki ni bila Allah. Baca-baca nak urung yang kuat. Yang bagjo. Bagjo. Karena ateh na betul tu. Penting kan ateh tu. Ya tu. Nah ho kerja. Si palo pun karak mate ko baronyo ko pada tahu jenis ni wah. Kira ke long fikir nang gero almarhum mabun gure long halung ya no. Long fikir yang kado long ya. Telung gaya wuh long kami long ya, ambil halung ya. Hasil long berat long lihat hal long bengih ke long. Cuma yang gara-gara aku kun ku api bengih. Kah penijut yo ketijut kamu dah wali. Nyo kawanya. Ben wo ka hai ni. Tegedi hai ni dengar habalong bai meri hai. Nah. Yang hana mu semangat datang yo hana uri nang kurang semangat dia. Tak. Nyo lu nutup haba. Lu pegah menyangkut dengan nanti baca sejarah lang kitab Sirajul Talibin jilid 2 leh. Kedua. Sia biar kalian. Sirang ulama sufi nan ganyan Fudil bin Iyad. Bunuh Ibrahim bin Adham. Orangnya Fudil bin Iyad. Belum kau orang sufi. Kau orang sufi lu. Ben fikir yang tu orang sufi kan. Mina orang yang pegah baro nolong orang sufi tanpa orang pegah. Kali ke pegah bak kamu kan beka pegah-pegah ikah pekrom ketiga. Long kau orang sufi. Kan. Kalau ngaji hilong yo. Orang tiji silap dengku nah. Kerani. Teman, iron salah harulia ulung Melayu. Salah haji uban. Man salah haji uban. Kagak alergi ni salah haji uban. Sakit hati hanya dengan salah haji uban. Fudil bin Iyad. Kak, ibu, ini nanti dulu yang bunuh 5 macam. Nirkam. Bak sabahuro li Fudil bin Iyad nijak bak nemuri sakit nada. Nada bahasa Aceh. Naza'a bahasa Arab. Sakarat. Kasukru. Jadi itu kenan. Hai biasa kena tajak. Bak orang sakit. Baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Hana habis terus baca Yasin kekun. Le Fudil bin Iyad, le murid kanyan. Han. Bena baca-bacaan kalau hai aku dengar lo tayang. Tahu gerak semangat. Bena baca-bacaan yang kenal hai aku dengar lo tayang. Tahu. Sehingga ada dua talqin. Bahasa Aceh pun perintah. Talqin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hai. Kau pegang aku bikun nak tanya kena mentang nekun. Meninggal yang muridnya Allah. Meninggal tapi hanya menumpahkan kalimah thayyibah. Allah meninggal. Semano pegapan sembayang semeyup. Allah semeyup nyo le gure ganyan. Getambang langkama gemu doa. Berpelah rapu malam gemu doa tapi. Sehingga abak sabah malam li Fudil bin Iyad ni lumpur. Ni kalang seakan-akan muridnya tengah kebahu oleh malaikat geniti lan neraka jahanam.
Ni tanyang le Fudil bin Iyad. Hai murid lun. Hai anak mutua. Gata merupakan satu-satunya murid lun yang alim, saleh, sufi, zuhud. Pakan kata gebahu lalu rakali malaikat. Muridnya ni jawab, hai guraya lun. Lun gebahu lalu rakali malaikat karena lun hanya termasuk ahli la ilaha illallah. Makna jisaan menghembus nafas terakhir hanya getem kun la ilaha illallah ataupun kun kalimah tai. Ino hanya dohle long ino. Tapi yo masa maya-maya long. Yo maya rod hana tertupu long. En maya adik long, mine long antene payu nadi. Kun ada rata-rata orang Aceh kun dia kepayu naneng. Kun la ilaha illallah kalimah thayyibah kepayung pagi ura tutung bate buka Allah Allah hancur darah dalam jantung hati. La ilaha illallah kalimah thayyibah pangule zikir menyohan itakeun lidah Allah 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 ingalam hati. La ilaha illallah kalimah thayyibah berkaitan mati soyang benci kalimah thayyibah Allah Allah patah lidah oh Rab oh janda mati soyang benci kalimah thayyibah Allah Allah patah lidah oh janra mati Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah. Dengar kami? Nyan yang kooperatif. Jadi le anak murid ganyan hana termasuk ahli la ilaha illallah. Pakan kata hana termasuk ahli la ilallah kejawab karena leboh sebab. Yang pertama nasabah penyakit balut. Han pulih apabila lam situng 3 han alung jib arak. Teder. Situng 3 jib arak. Yang kedua nasabah penyakit balut, yaitu dengki. Putra mana dengki? Getanya apabila tak nikmat yang nabago begadah walaupun hanarat gedah. Jadi di murid ganyan yo tungku lain kakaya, tungku lain le murid handeng ge. Nyen kebiasaan. Uji mengitang hana je. Puya buat baji. Kan yan na nya tayan. Nyen si bagteo tungku dua. Karena yo nasabah penyakit moyo hana gejek arak nget situng 3 masalah. Yang kedua bagainya penyakit dengki. Maka oleh karenanya sidang jamaah hormati Allah boleh kita tak kaji tasawuf lagi lalu tuan berah benar tetapi tak kaji tasawufnya pondomen ketauhidan kita yang berkabutoi fikih kita yang berkapas. Munyo tanya dua boh napa yang bela tajuk gede. Bela tajuk gede. Merno selama mentengna gurai-gurai, mentengna ulama-ulama yang tim publik mata kita yang publik anu mata anu kita yang tajuk tunggu mutua pak ulama. Semudah-mudahan Islamnya akan mengakar di Aceh. Negara kita akan kokoh. Islamnya akan berkembang ke seluruh Nusantara. Ahlussunnah wal Jamaahnya akan berkibar di Nanggro Aceh dan di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh tunggu insyaallah. Jadi baik sampai Acehnya lagi kejadian Nanggro sepatnya. Nyo yang Kristen bikala padugro ka. Yang pertama alumni Ulumuddin. Awak matang lempang 2. Yang kedua yang awak tak roji awak padang piji.
Lian awai lom na urung legli. Lian na numil Banda Aceh Muslim. Nyan awanyan kaji ke pendeta. Nyan salah roh. Salah katanya pakan karena hana tabi didikan iman kanu. Mudah-mudahan drone urung jini mendum yang ka bersatu dengan ulama-ulama, bersatu dengan dayak neputun katanya pu yang hadapi pu yang ka pernah gelami le urang Sepanyol, baik tak alami le ke Aceh. Nyo ke yang dapat lu tuan sampaikan beile nubu punggung nubu jaro le temudoa. Bu du le. Data yang hanji bu jaro ino nyam bu jaro wahabi hana bu jaro aje. Mentuan teh doa di istana negara kan? Kena kan doa orang Islam? Hana bu jaro. Awak Kristen hana. Wahabi hana tu pikir pun hamai ka doa. Hanji bu jaro aje. Oh ji jaro lalu ke pan dia macam doa. Bo jaro bo jaro bega bo jaro nyam pokok mulai nak doa lagi orangnya sama dia dengar la ilaha illallah kul Allah dengar geduk bahasa kau rumah peduk juga piah di atas yang orang ya mah geduk peduk piah di belah tu dengar kau sama dia kayaknya hai bodoh kumlumpo kamu pajan jaga ke tring tu jamun kan ngempeng gri kan bolang jipe bagi nyopeng kertas ke mana ke pegat lerong mari baik support tu pada pujo ni ada nujo jadi kahana bunuh guna badoa cibut pukul ngangan ni baik semalam wahabi mesti doa kat dengan doanya ibadat. Baik punya ibadat di sini yang bahkan duri insya-Allah itu. Pokok ngannya bersayang ngan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجدنا ولجداتنا ولمن له حق علينا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا واجعل أهلنا وذريتنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة والشقاوة اللهم اجمع الناس على حزبنا وجمعيتنا بالمحبة والألفة واجعل أحزابنا غالبين غير مغلوبين بقدرتك ونصرك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدتنا أعeh بلدة طيبة ساكنة معمورة وسلمها من أيدي الفجار والمفسدين وسلمها من الظالمين وسلمها من المنافقين وسلمها من الوهابيين والشيعين وسلمها من الوهابيين والشيعين وسلمها من الوهابيين والشيعين اللهم اجعل معهدنا هذا ومدرستنا وبيوتنا مجمعا للعلماء ومجمعا للأتقياء ومجمعا للصلحاء ومجمعا للحبائب
Allahumma kammil ma'aniha wa wasi' aradiyaha wa aksir anwaraha wa addim barakatiha wa abqiha ila yaumiddin biduni mihnatin wala baliyah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al ma'hadana hadha wa madrasatana wa buyutana majma'an lil ulama wa majma'an lil atqiya wa majma'an lis sulaha wa majma'an lil habaib. Allahumma kammil ma'aniha wa wasi' aradiyaha wa aksir anwaraha wa addim barakatiha wa abqiha ila yaumiddin biduni mihnatin wala baliyatin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al ma'hadana hadha wa madrasatana wa buyutana majma'an lil ulama wa majma'an lil atqiya wa majma'an lis sulaha wa majma'an lil habaib. Allahumma kammil ma'aniha wa wasi' aradiyaha wa aksir anwaraha wa addim barakatiha wa abqiha ila yaumiddin biduni mihnatin wala baliyatin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akhtim ajalana ya Allah bi husnil khatimati was sa'adah wa la taj'alna bisu'il khatimati wasyaqawah. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina minad dunya qawla la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Nyukuh yang dapat Tuan sampaikan di hadapan urang si Tuan memendum ane kamu mendum kure-kure lun kadang nari long yang hana berkenan lu laki maah nguperai tahan maah. Mudah-mudahan doa lun Tuan tiga tu ron mandum urang jinip mio baik nu puji ron ngulama ron mandum urang jinip mio bejit ku Nabi Muhammad bejit ditanya ke asal syurga nyo selalu lagi mana wah Maulaya salli wa sallim da'iman ala al-habibika khairi khalqi kullihim Maulaya lim daiman abada Allah Allah ala al-habib
Nyon ikut lu. Nubri wahiyya rahman nangro Aceh beraman sabi lam kedamaian beji oban dumbala Maulaya salli wa sallim daiman abada Allah Allah ala habibika khairi khalqi Nubri wahiyya rahman nangro Aceh beraman beji oli bafitnah kaum Syiah serta Wahabi Maulana bijahi sayyidil anam ahlu sunnah negeri bemenang berjed kepegangan umat Islam bangsi gondonya dan umi nyajir kamu berdimang agama Islam tercinta yang kamu sayang nyajir kamu berdimang ahlu sunnah sepanjang masa bedilen capulang abia yang kamu sayang nyajir kamu berdimang ahlu sunnah sepanjang masa Maulaya salli wa
cepulang bandung ulama yang kamu sayangnya jir kamu pedimang ahlu sunnah sepanjang masa Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Undang-undang ni mudah-mudahan sekali Ahlussunnah wal Jamaah, tetap Ahlussunnah wal Jamaah hingga kita yang hadap Allah, kita yang bermandang dalam akidah Islam Asy'ariyah Maturidiyah. Undang-undang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, abadikan. Enggak. Oh, tukang foto.